Hola, soc la Guillermina Gassó de l'itinerari d'Espais de Quart. I jo sóc el Ferran Larraz de l'itinerari de visuals de Quart. Estem aquí a Llum Barcelona i la nostra instal·lació proposa qüestionar i com a la societat i les ciutats d'avui en dia portem aquest ritme de vida frenètic i d'alguna manera proposem aquesta experiència lumínica que et fa submergir-te i pausar d'alguna manera. Hola, yo soy Kubi, alumni del Máster de Innovación Audiovisual y Entornos Interactivos, y en Wood Wide Web quisimos representar la serie de conexiones que existen entre organismos de un ecosistema, como la red de raíces subterráneas les ayuda para comunicarse e incluso alertarse en situaciones de peligro. Muchas gracias a BAU, a LED C4 y a Protopixel por el apoyo en esta instalación y los esperamos en el próximo Yum.